U narednim minutima o kulturi i umetnosti. Ja sam Ivana Milenković, počinje Kulturni dnevnik. Ostanite sa nama. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Gost Kulturnog dnevnika je vizuelni umetnik i pisac dr. Mileta Prodanović, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i rektor Univerziteta umetnosti, autor knjige o papagajima i predatorima. Dobrodošli. Bolje vas našao. Evo na samom početku da kažemo da ono što je izuzetno zanimljivo u vašoj knjizi, odnosno u vezi sa vašom knjigom, jeste da nas ona istovremeno može lepo zabaviti, nasmejati, ali takođe i preplašiti. Pa zašto je to tako? Priča, iako se ptice pojavljuju kao likovi, knjiga je zapravo o ljudima. A činjenica jeste da smo mi u društvenom smislu okruženi gomilom ljudi koji ponavljaju tuđe. Mislimo da u vašem književnom opusu postoji određena vrsta ironijskog diskursa. Da li je to možda vaš način, odnosno način vaše društvene angažovanosti? Hvala na razgovoru. Hvala. A vama hvala na pažnji. Gledali ste Kulturni dnevnik. Ostanite uz programe Radio Televizije Srbije.